Boss, kuri uyu mubumbe w'isi dutuye urangwaho n'amabandi ibyibe n'abicanyi batandukanye. Hari ikibe kimwe mpuzamahanga gishobora kugukorera akazi nk'uko ubyifuza. Ni umusore w'imyaka 26, apima metero 1 na santimetero 70. Muri 2014 yahawe akazi n'ibyibe by'Abashinwa Triad. Mu minsi 3 gusa misiyo 60 yarahawe yarazirangije. Nyuma y'imyaka 3 gusa yongeye guhabwa akazi n'ibyibe by'Abayapani. Yakoze misiyo 80 mu cyumweru kimwe gusa yarazirangije. Ni umusore mwiza kwisura, gusa ibikorwa bye biratandukanye. Arashinjwa ibyaha by'intambara ndetse n'inkomoko ye ntagizwe. Uwo musore ndi kukubwira yitwa Muhammad Al-Sharaf Nyakse. Ikindi ugomba kumenya kuri uyu musore, ariyubaha kandi anywa n'inzoga zihenze gusa. Gusa icupa ry'urwedensi yari imwe n'udukombe 3 tw'urwogo nibyo bitumye ngwa gutya. Nabitabye banyakubaho. Nyakse numvishe save yawe, numva uri umusore ushoboye akazi, mpitamo kuza kunkorera. Nyakse rero muri aka kanya ngufitiye ikiraka. Boss yajya ngano hacitse ibinga n'iki kumwenda. Uri narabuze icyaka cyo gucya kwiparura yacitse. Mana we. Rwose urabukoze. Apana ikiraka cyo kumwenda, ndavuga ijob. Nyine hari akagabo nshaka kugutumaho. Ese boss wakangiye kuri WhatsApp cyangwa kuri Messenger cyangwa nabuze kubikora. Kigorye. Ndashaka kujya kugakuramo akazi. Ariko boss mwikije ukuntu uri kukavuga gashoye kwa ikanamagara. Iyo ushatse wakicira ukanategeza wabona kanaza hamwe n'umuyaga. Wapi nagaruko ari kanamagara. Ahubwo nuko kanzengereje. Ese boss ndabigenza gute? Wowe uragenda winjire mu nzu ye. Ariko boss kumvikana ikintu kimwe. Iki? Ni umumanga bakanga kumakaribu. Ngiye ndahita nigarukiye. Umva igicucu. Kuraba ugiye kugakuramo akazi uraba ugiye gusaba amazi. Akoze undi boss akugagabona ikanuki. Gafite metero 1 na santimetero 50. Dana gasumba. Oya, aho ni mu bugari, mu burebure ni 20. What? Gafite dani 7 muri taekwondo. Ikindi kandi muri 2016 mu irushanwa ry'aba bodybuilders aherutse kuza ku mwanya wa 2. Ariko boss uruzi n'ikindi mwitaze gutandukanye inteko ya 11 n'iya 12. Ako sakagabo n'urugabo. Ngiye kugenda nyitungura ikubita isasu ryo mu mutwe kitegipfa kuko tugiye kugwana na apfa rugikonje ngome. Nta kibazo boss ahubwo reka mite ngenda. Ikindi kandi ndashaka umunzana kamba nk'uruhinja rw'amezi 6. Uri kunyuma? Boss ni uriya musore urura warukiri kubwira duhuye mu kanya soko ari ahanze ahubwo sinagugura ubunyobwa nubwo asinga n'ubwijana. Nubwo aventi tukagura ku kigo.